Kasin Alfred High Secondary School Marngar menta kasngi kala play parda ya kajing sedang jong kajing rakhi jubilee ksiar kabasan posnam nadu balaseng ya ka school house nam khat khandai spa nyau pho nyau hakani kasngi ya lama jubilee ksiar kum kadak jong kajing sedang ya kajing rakhi la kentiu do MLA kanong po constituency ba Mirror Bonds im ubalong kum ukongsan ya kani ka program lapan ipo ipeng da kijing shar ba jing rai balapan I de ki khana pule jong ka school Lasa kilang ya kani kasngi daga jingdan rengkat uparish pris kanong pop parish bat secretary ke school managing committee Padar Peters Imle ba bikan majong ubadai uko founder jong ke school Babu Dalinus Nongbet headmaster ba Primus Lingdo rang ba shnong ka Sarikushi rengkat kinong hikai kikimiki kpa bat ki khana puli Habakran hagani ga jingelang la yathu ba ya Saint Alfred School la seng do Padar Alfred Merso house nam khat khandai spa nyu pu nyu rengkat ga jinga treilang jong kat tu ka ningut kirang ba abat kilong kumi ka than la ong ru ba ha ga jing sedang ka school kala tre kam kum ka school meet bat hadin kata la sedang ya ka school step kabala nang roi kat banang mi kisnam hadu ba kala long ka wei ni kislam ajing nang jing start yi ba pau ha ka than marngar Nalor ka jing job hakaliang ka puli puthi ka Saint Alfred High Secondary School kala paru hakaliang kijing ele kai sports. Bon sien kala ra ekanam champion haka district level sports balapan long deka office UDSO bat kalapan mi ru shibon ngut kinong ele kai ki bala mi khmat ekari boy district bat eka jala Meghalaya haki jing khon ba pher kajing rakhi jubilee siar kalong kajing elang ka bapen kan mau ya kajing yat lenti ka bajop jong ka school haki ni kisan posnam bat kalong ru kajing erap ban penslur ya ki pateng banwan bakin beteng ban treshitom hakaliang ka puli puthi bat ki wei pat ki banta jong kajing em That was carefully prepared and brought our chest for
Jubilee bor-bor gede kadak jong gejing kemen. Hagijing dap arpusan senem, hagijing dap sanfo senem, hagijing dap nyau pusan senem, cispak senem bat kumta tete. Kidi senem jong gejing kemen. Barok ngijukan mau, ya kesengik ha. Ihap kibarit ngijukan mau, ya kebirthday ke jongi. Isau kemen bahaga sengik ha. Idi syang ibam kek bat kumta tete. Kan notam gani ke school mentang kalayat, hagijing ay lenti ke pan kenjo, sanfo senem. Kata kabala rangba, kabala ik, kabala biang bahaga perkat hangi ubriu la dengan syam. Kadai kepor, kabagi borok kijing penjanai, ledai hakini kirta jom kejindap sanfo senem. Ke silver jubilee arpsan senem gede kijing sedang jom kinang penjanai yaki mati ki mau jam ki beper. Ke sanfo senem gede kijing penskem lembah juga ini jubilee dan nyu pusan senem jelanang penjanai susu berharga centenary ledi kijing sa jingken mau ki babha ki bangi ngile ban ken mau ki longdin bat kem datet kan ni kidan madakas gi hang ni bat ya kapan spenkut no e kan jubilee house nem open one ban ngamaratin bonong bahaga platinum jubilee nyu pusan senem ke centenary ke benda cispak senem kena ke school kanang penmi susu ya di kau perkat diberi ke bedan ke bentah hakim lang ke salang ke pulih ke putih ke sencar ke kadar ban penting kenai ke jengek lenti ke jengek namar kata haga bekung kena ke segi jom ke jeng kemen ke jeng pli ke jubilee to ai bekung ki kimi ki pa ke bedan hang ni bangin kut jeng mon. Paai begino hikai jengi keberan hang ni bangin kut jeng mon. Paai ki kena school ki student be ki jengi bangin kut jeng mon. Bang kentiu kena ke school naga bor syaka bor. Ka sorkar Meghalaya ka persang panpet kat balak. Naga bentang ki jingdon kam jengi school apok ka jela ka jengi baro kowe. Idon kum bakat sawajar san spa prapu artli di school hapok ka jela ka jongi. Idon kum basan pusan hajar si spa andru pungut kino hikai. Haki pattern baper. Kila amde full government, kila amde deficit, kila amde ad hoc, kila amde SSE, kila amde full bakum tata. Ka sorkar ka persyang hi ban pet. Bat ka education ka di kawai lagi benta ke baka sorkar kalabu ya gejeng penmang pisa ka bak hambun palat karsau po hindu persen na gejeng penmang pisa ka sorkar jela ka di nam ta education mengidai ke jela ka bangim dadon tan ke revenue na ladi bagin penmi ke khajna kala amdai di marpo kendo gejeng khang gejeng ti deuyong ka khajna na gejeng udau yang mau motion kalau duna ke sorkar jela mentabakan yo hab su depend tang daki excise duty bat kiwe ki tax ben yo ke GST bat kiwe ke ba ki ka sorkar ke yo ban penlut magajing penlut ke babun hi gede nam ta ka tulok no hikai tang tulok no hikai system om duna ya ke 1000 kandai spa prapu klur ka penlut ke sorkar Meghalaya ban siu tulok ye ki nom hikai Mimpat ya keren ya gejeng sinai ke school, toilet, fencing, kitchen, smart classroom, furniture. Kau kambun gede nam tak tulok cakap nang kali ni tak kenal.